Iki kibanza gifite metero 26 z'ubutambike, kikagira ubuhagazi bwa metero 35. Iki kibanza kitegeye ikibuga cy'indege cya Bugesera nk'uko mukireba aho hakurya, ni mu kibuga cy'indege. Iki kibanza gihera harandi gutunga urutoki ku mihenzi ugatambika, hakurya ni mu kibuga nk'uko mubibona, yabamana ama etaje yo mu kibuga, ukagenda ukagera hirya neza kuri kariya kazu, warangiza ukazamuka. Kuzamuka rero kiragenda kikagera ruguru y'iriya piloni y'amashanyarazi murimo mureba munsi ya kariya kazu neza aho ngaho, gutambika kikagenda kikagera kuri iyi korotire ya bloke sima, kumanuka ko ni uku nguku neza gutya muri kureba natwaye kamera. Iki kibanza urazana miliyoni 13 ubundi tugukorera imitasiyo nawe ubashe gutura ahantu ufite viyo nziza cyane y'ikibuga cy'indege kiri kubakwa hano i Bugesera. Icyo cyitwa Kigali International Airport kirimo cyubakwa hano mu Bugesera. Kuva ku biro by'akarere ka Bugesera ugera hano ni inote y'igihumbi. Ubundi ushize esanse itarazamuka yari 700 cyangwa se 800 gutyo, ariko ubu biri confirmed ko ari inote y'igihumbi. Ahantu no kuvuga ngo moto ihagenda iminota nibura 7 cyangwa se 8, ariko 10 yo niyuzura kugera ku iki kibanza uturutse ku biro by'akarere ka Bugesera. Aho ni mu mujyi wa Nyamata. Ni ikibanza cyiza cyane. Ubu mpagaze mu kibanza hagati ngira ngo murako ndi kwirebera ya ma etaje arimo azamuka mu kibuga ndani.